eller de vilde mål, eller den måde, han jublede på som et barn. Først og fremmest så handler det jo om at skabe et identitetsfællesskab med den her person, som man ser op til. Man vil gerne være ligesom dem, de er seje, de er cool. Man låner lidt af deres egenskaber og identificerer sig med dem på den måde, at det er med til at booste ens selvværd. Jürgen Klinsmann var en af sin generations største angribere, og ikke kun hvis du spørger mig. Han blev kåret til verdens tredje bedste spiller tilbage i 1995 og vandt med landsholdet både EM og VM. Og som træner var han i spidsen for genrejsningen af det tyske landshold, der vandt bronze ved VM i 2006. Han står dog klarest i min erindring fra VM i 94. Jeg får stadig kuldegysninger, når jeg ser det her mål. Så der kan måske være noget fare i at møde dem. Man kan være lidt bange for at blive skuffet. Men det, der faktisk reelt tit sker, det er, at vores idéer om de her rollemodeller, vores stereotype forestillinger om dem, de er så positive, de er så fast tømret. Hello, Jürgen. Nice to meet you. Og skulle de gå hen og lave en fejl, eller lave noget, man virkelig ikke kan stå indenfor, så er vi altså gode til at undskylde dem. For me, as growing up, you were a big childhood idol for me, even which was weird because I grew up in Denmark and you were German, and the history of '92, of course. How is it for you, people remembering you for the player that you were? As a player, when you play those days, you don't realize what you're going to leave behind, and you don't see those things because you just want to be on the field and you want to score goals as a striker. I always wanted to play the saxophone, but I never had the time for it. So I was 8 years old, but I couldn't play the saxophone. I could only play the clarinet because that was the level before the saxophone. Which is pretty cool too. Okay, it's all right. So I actually started playing the clarinet because of this clip. Oh, that helped me. Yeah. Thank you. It was a pleasure meeting you. Nice I'm really glad I got to do that. Man siger, at det ikke er godt at møde sin helte. Måske bliver man skuffet. Det har jeg ikke oplevet endnu. Ja, gode billeder her af vores reporter Kian Buluti. En stor oplevelse for ham, og jeg skylder lige at sige, at den nydelige kvinde, der var med, det var Christina Lundsgaard, og hun er Ph.D.-kandidat i psykologi på Aarhus Universitet. Så det er altså ikke en hvem som helst, som udtaler sig der om, hvordan det er at møde sit idol. Men jeg kunne da godt tænke mig at høre, hvem er jeres idoler?